Swastiastu. Yang Kepala Kewilayahan Banjar Dinas Pemeningkangin pengaturan Suksemaning Manah Majeng Ring Pasraman Mandala Suci sampun persido ngewantu wargi titiang lilik sembako mangdeje persido Mandala Suci punika tetap jaya lan memanggihan kerahajangan lan kerahayuan. Inggih suksemo malih pisan aturan titiang Majeng Ring Mandala Suci. Om Santi 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 Om. Yang walai masyarakat Titiang Titiang lalu kembali waktu besar ring penuratian semedo Titiang Mandala Suci sani sampun ngibatan ngijayang wantuan Majeng ring masyarakat Titiang sani dampak COVID ini.